division clear to te in Savain si Baivek ule Tunkar chung Longklai district Thil Theng Langsar Zwalte ilo clear hong u Longklai district ASF kai hnaya vok thi le ti hlum zani chuang om to Longklai Dait le Government Region Higher Secondary School Sir Tir tu pek bel turin LSA ten Education Minister hena ngen na an thlen Finally, chevel hum hal ko nga malak dan tur soi ho ani Lok Sabha MP Pusila Rosanga Huin Longklai District Development Coordination and Monitoring Committee Disha and Chukho NEUM Longklai District members ten tiam chin lawin chol an la chun zom zel Tilal biak chungi kania tuna chanchin kin changsokin Longklai District ASF kai hnaya vok thi le ti hlum zani chuang om to zirtop ni khan Longklai Borsapu Amol Srivastava Hovina Office Chambara State Sarkar le Lai Autonomous District Council LADCA Animal Husbandry and Veterinary HNVT ho tu te Sarkar official poimo dang tele Piggery Society try to te chu Longklai District chunga vok nat na shileng African Swine Fever ASF chungchang ngai to in an chukhom Borsapu Amol Srivastava chuan vok nat na shileng chu thei top chwa changtlang daulet ngai ani thu soin vok ful tu te chau an film khorian umzia anei thui thei to lova shipudar thei tu zinga mishing kan tel awangin mitin kan film khorangai ani ati Tunai hian ASF Chileng chuan Longklai District tuam chhomekin Longklai khopui chunga po ASF wanga vok thi le damlo an omnola Tunaya Longklai College venga vok thi chu rapid antigen test mangin ASF ve ani ti finfia ani thu tarlan ani a Piggery Society try to ten an soidanin Longklai College venga hian vok somni paruk thi to in vok damlo ala omnwal bok ani Official tenan soidanin tundin huna sarkar shat puina avok ti hlum pangkhwa za somli pathum sangawa panhi sewra la panga om to in ASF ti finfia cha lo le sarkar shat pui lavathi report pangkhwa som pakwa sangawa somthum vambuka pakwa le sewra la panhi om to bok he meeting a hian Longklai khopui chung le district chung hmundang ASF adar zel lo nan malak na tur sang sang ro man ani a khopui chung bika rantal phalna nei lo chuan tal lo se tal phalna nei te po in HNVT mithiam ten an rantal tur tal tlak ani ti an finfia chau tal se rantal na hmun te endik thin ni se ti ani a mi puilama warle zaw zokin film khurna tur ti tur le ti lo tur te panjar ni se ti ani ba ka Longklai khopui chunga vokswat atul thula phumna tur hmun ra mansa KMMTTP kongpui kamami chu enjui ni se ti ani bok meeting thurel bo zui han zir top ni ve kham borsap chan ASF lakaran vulte an him theinan thu pek ati chuak ngal ani MZSRLM haya SHG tetana SA India Siaka Rebeki Self Help Group sangauten Loman Pathumna andong Mizoram State Rural Livelihood Mission MZSRLM Haya Self Help Group tetana Mizoram pumhapa tuina hum halna konga malak na SA India Siak Loman chu thole ni khan Aijal Club Aizola sem ania sangawa diplok chunga sangaw chu VO Haya Rebeki SHG te chuan Loman Pathumna andong Loman hi Rebeki Self Help Group President Nilai PF Lal Thangki mi chuan Rebeki Self Help Group ayo ina donga he SA India Siak Loman hian citation ba ka tangka fai cheng sing ni akeng tel ani Loman semna income Aijal Club Aizola ne hi Pulal Raki ma Minister RD chuan khwalian ni in ahan pui ani Pusilal Rosanga MP Lok Sabha Huin Longklai District Development Coordination and Monitoring Committee Disha and Chukho Longklai District Development Coordination and Monitoring Committee Disha chu and Chairman Member of Parliament Lok Sabha Pusilal Rosanga Hovin thole ni khan Longklai DC Conference Hall and Chukho Chairman Pusilal Rosanga chuan COVID-19 shileng awangle harsat na sang sang awanga hun enghe mochin mai chana in mukhom na buat sai a theilo awangin video conferencing mangin du thu samlo takin disa meeting buat sai atul thin ti in tunchuma mai change ya ram hason na tho clear ho ani le theita chu lom omati thu asaya
disha chu ramhason na tura sarkar rahmanna scheme sang te ti hlotlin na konga thazoka na tho ani theina na mipui ai o than chwa te anakal pui tu sarkar na thokle tlom ngai pol te ne na inron khom na le soiho na mun poi mo tak anita atia mason na sang enkol tu le vil tu te chu chanlak ngai na lai le ngai poi mo lai tur te zir tharnan man thiam tum turin acha ani hedisha chutkhom a hian lai autonomous district council LDC chief executive member Puvizir Sanga member secretary le longklai barsapu Amos Srivastava le DRDA project director P Marilyn Raza khum thangi baka sarkar official te banklet longai pol ayo te antela sarkar kumkal mek sanghi somni patni atanga sanghi somni pathum chunga longklai district ta sarkar lai puira manna hnuaya mason na sang kalpui to chin thlir ho ni in har satna omte le achin fel dan tur le malang sui sel dan tur te soi ho ani he disa chutko ma tarlan dan chuan DRDA kaltlanga na tho MGA NREGA hnuaya longklai district a job card singthum sanga zakwa somthum panni ommekin kumsang hi somni panni April atanga June thachungin chorwalin ni somni pariat inhlona siam to ania job card other seeding ti to zat zazela somka pariat point bel pariat ani April atanga June sang hi somni panni inkara material component atanga na tho sangkhat za somli paruk omin na zathum somthum panga tho zo to ania tholai mek zariat som pakhat a om mek ani LSA General Headquarters in Longklai Daitle Government Region Higher Secondary School Azir Tier 2 Pek Belturin Education Minister Nena Ngen na Anthen Tholeni Khanlai Students Association General Headquarters Longklai Shwai tu te chuan Education Minister Pulal Chandamaral te muin Dait Longklai le Government Region Higher Secondary School Longklai Azir Tier 2 in Dailo na chungchang soipuin ziakin ngen na Anthen LSA Shwai tu te chuan Dait Longklai a tundin huna Azir Tier 2 pariat chau an om thu soin Zir Tier 2 pahni pek belturin Minister hi an ngena hebaka hian Government Region Higher Secondary School Longklai a Commerce, History le Geography Zir Tier 2 post rak no khat turin an ngen bok ani LSA Shwai tu te chuan Dait Longklai a hian staff som pariat om tur an ni ti an soya Zir Tier 2 le staff chen khat te chu damlo le chung ko thila wangin hun pui lama da lai lok thin an ni a hei hi transfer in a zui ngal thina wangin an mun rak no kha ani ngai lo thu an soya hmundang da lai lok le son chwa te chu dakir le vectorin Education Minister hi an ngen bok ani Government Region Higher Secondary School Longklai a hian Commerce, History le Geography Zir Tier 2 te hi panhi theu om turati ani a tuna hian pakhat theu an oma History le Geography Zir Tier 2 pakhat ve boral ai no kha alan rawa Commerce Zir Tier 2 pakhat aizola transfer ai po la no kha alan niloti LSA Shwai tu te chuan an soipok Education Minister Pulal Chandamaral te chuan LSA Shwai tu te hna hian Mizoram a Dait lecturer anin dailo thu soin tungkar zirtop ni a hian Dait chungchanga meeting an nei tur thu le LSA tengen na hi ngai poimo ani tur thu a soi LSA tengen na ang hian Dait Longklai a thok turin Zir Tier 2 panhi transfer order chu ti chwa ani to thu MC Banal Rawa LSA General Secretary hna changin thu don ani LADC Staff Association in Raltan Teknena Chanpuin Antan Nilai ni Khanlai Autonomous District Council Staff Association LADCSA chuan an General Conference Rural Bosuin Myanmar Rambuaya Wanga Raltan Longklai Khapui chunga camp neya khosate to in Chanpuin na chirang an hlan LADC Staff Association te hian camp mun sang paruk Chonhu College Veng Chan Marie Bethel Veng Thingkale Council Veng a te Chanpui na bu fai alu le damdoi chi sang an plana khotlang shwai tu te le Raltan Kempa umten lodong songin Chanpui na hi an plana ni final le chevel hum hal konga malak dan tur soi ho ani Nilai ni Khan Longklai DC Conference Hall Longklai Barsapu Amos Srivastava Hovin Longklai Khapui chung final le thiang him na konga malak na tur le chevel leilung le bora khum hal na konga malak na tur sang soi ho ani he huna hian State Department le Lai Autonomous District Council official te Central Yang Lai Association le Merchant Association IO te ankal khoma District Level Sanitation Task Force District Level Committee on Elimination of Single-Use Plastics SUPS District Water and Sanitation Committee District Level Monitoring Committee on Complaints of Environmental Laws le District Biomedical Waste Management Committee hnuaya malak na tur sang soi ho ani
huna hian longlai khopui chunga vengtina faina konga malatu tur village level cleanliness committee din vekni se ti te PHC din hnuaia boltho songbolna solid waste management center saktur chungchangte man khat dai sarang single use plastic man khatna a hlotin theina na malak na turte sarkar sikula faina insirtir na kalpuite relani a man khat dai sarang chi sang man sunzom ani lonan azwar tu te le sumdong tinen thok hawa malak dan ngai twani se antibok Longlai district chunga NEUM members ten tiam chin omlowin office an cholsan NEUM Longlai chuan Mizoram National Health Mission NHM hnuaia thokten an service din hmun thazok nya tahma an lakna Mizoram sarkar nornana arwal tlang ani thum chung chol mass casual leave an lak nuwa po sarkar lama tangin thulom tling khop engma thuthar an don lo zela wangin NEUM executive committee thuchak angin July ni sompali ni ngani atanga tiam chin omlawa office na chol san ritura arel bozuin ni ngani atang khan office an chol san ti thuchwa an siam NEUM Longlai district chuan NEUM Longlai district hnuaia member songsong ten lungral taka state NEUM thuchak anzom don thule hunkal to a te damlo te ngai to na awanga lungoi lo nalantir an tum thin po an sut le thin thuan soya tuntumai ro chuan an service din hunder thong lak ata chan chhuana an chan ve theinan tia an lungoi lo zia an au chha puina konga damlo ten an lo twar pal ani po in mi puita sha thiam na an nge na ni he thubat sai lai thing in NHM employees union Mizoram chuan an kalsel dan tur ngai to in district tina shai tu tinen an in hukhom don ani PHC lal thom lianai PHE changtu in longlai khopui chunga damdoi in pathuma thilpek ahlan PHC lal thom liana executive member PHE changtu chan sirtop ni khan longlai khopui chunga damdoi in pathuma damlo le amamo tu ten tangkai tak an manatan thilpek thanim tak an hlan PHC lal thom liana hian district hospital longlai manatan bench paruk le drip stand som ahlana DHLIO in Pidal M1 nursing superintendent in Adonga Christian Hospital bench paruk hlan pokin Pilal Limpui Shasel assistant nursing superintendent in CHLIO in Adong ani SCMCN Hospital bench paruk boklan le in SCMCN Hospital IO in Dr. Bezo Nunsanga medical superintendent chuan alodong ani PHC lal thom liana chuan longlai khopui chunga damdoi in te chu longlai district mi puiten kan mamona asang le ti soin abial chunga mi te ngei po in heng damdoi in te hi an panna sa le ti asoya damdoi in a thok tu ten abial chunga damlote thataka anlo don son thin na alom thu soina an heng thil pek te hi hlan ani thu asoi kumdang anlo ti thin angin mi puite tlo thei turin oile chan mari branch library hon ani Waile chan mari branch chuan kumdanga an lo ti thin angin an library chu in rin ni atang khan mi pui tlo thei turin an hong le chan Waile chan mari branch library hi chan mari in pui lalvul liana chinza memorial library room a oma library hi kartin in rin ni apiangin chonhuda khat achanga dar thum in karat lo thei tur hon thin ani anga adu te hena library membership form pek chwa ngalani ang library membership form hi puitling tan cheng som nga ani a no pangkum som pariat noi lam tan cheng som ni ani medical reports district hospital Longlai tungkar chunga OPD in tirzat mi sangkhat somnga emergency case neizat za som damdoi na na pangpariat nen mi somruk panga en kolai an neya laboratory test sang ti zat sangkhat zaruk somnga nein tungkar chungin mithi pakhat an nei ani Christian Hospital Longlai tungkar chunga OPD in enterzat mi somrat pakhat emergency case neizat somthum damdoi na na pangpakwan en mi somhi pakhat en kolai an oma damdoi na tangin mi som pasari chwati ran nei ani laboratory test sang chum som sari pariat nein ECG tizat mi pariat le x-ray tizat mi somhi panga an nei bok mi pangan hena vaccine pe gan neya tungkar chungin Christian Hospital naw piang le mithian omlawa ethubat sai lai thingin cabin rak pahni an nei me kani POL reports Mizo Fat Filling Station a petrol MS liter khat cheng somkwa pasari le paisa somrat pakwa ni in
tungkar chungin liter sing ni alo thleng thara liter sing ni sang rukral chwa ania he thupat sai lai thlengin permit manga pek chwa ani petrol xp hi liter khat cheng za pathum le paisa somnga pathum ni in tungkar chungin lo thleng tharom lawa he thupat sai lai thlengin petrol xp hi leitur om law ani diesel hsd liter khat cheng somrat pali le paisa som pakhat ni in tungkar chungin liter sing ni sang li lo thleng thara liter sing khat sang li shal chwa ni in free sale la pek chwa ani Mavula filling station he thupat sai lai thlengin Mavula filling station a petrol pek chwana khola chhata bangin pek chwa thei ala ni lo diesel hsd hi liter khat cheng somrat pali le paisa som panni ni in tungkar chungin liter sing li sang he lo thleng thara liter sing khat chal chwani in free sale la pek chwa mekani lpg report ms khuma gas agency tungkar chungin ms khuma gas agency ai rongbol na gas pur sang kha zaruk somthum paryat le commercial gas bur samli pahnia lo thenga he thupat sai lai thengin lc veng ai rongbol na gas hi semek ni in lo theng le tur be se hi lc veng le thingka ate sem chunjom tur ani ang tundin huna ai rongbol na gas hi bur kha cheng sang kha chan hi som panga ania commercial gas hi bur kha cheng sang hi zasari somriat ani khati zong khatungkar chungalong klai district thil thleng langsar zwal kan clear ho thei te chu ni e